Izvolite, gospođo Hrvanić. Šta? Molim. Je li Majta? Kako je Majta? Dobri dan, dobro. Hvala. Mi smo, pitajte kojim povodom. Već sam čula. Mi smo čuli da ne smijemo bez vas raditi, ali mi smo bili toliko bezobrazni i hrabri da smo krenuli. Izvolite u vaš haustor, mi smo rekli ne možemo bez vas. Ali da vi vidite, evo šta smo mi krenuli. Jeste zadovoljni vi, evo. Ovo ćemo malo srediti, ovo ćemo sve, evo vidite. Majstori, stigla je gospođa Branka, šefica od haustora. Ovo nam je prvi haustor gdje imamo šefa haustora. Dobar dan, pozdravljamo šeficu, kako ste? Hvala vam najljepša. Jeste me prijatno iznenadili i oduševili. Ja kažem, majstor, meni uvijek napadne ono majstor. Evo, pomoć stigla. Pa vidite kako se fina frizura nabacila. Gdje sam bilo na ovo? A mi nama treba neko da operi ove prozore. Otkud ovo kako? Vidite kako. Sviđavce. Mislim, svidjet će opet su radio. Ko će ovo nam opret kad mi ovo postavi? Pa mama i tata. Mama i tata. Ti ništa. Majstore, šta ti misliš, šta je bolje kad se radi grah trkljevac ili grah čučevac ručan? Ovo mi je čučevac. Neko je meni, ja sam neko pozajmio od ekipe jučer svoje ove kliješta. Majstorske. I mene niko nije kliješta od vas Radio. Tako isključeno ukinuti. Ova polovica stakla odlazi. Šta je ono šefe? Ali ne. I pod hitno treba da mi se vrati ta kliješta. Ti kod da si banka je to narodna. Ko izvoli? Ja mislim oni što ste uzeli kliješta, jedna neki vrati je velika i još ona mala što se sinoć porodila para. Da ti kažem. I kada se nas rodin hođa podijeli štepsiju, Sreća vidiš ima ovaj, vidi ovo, Express. Te su Pazi, moćne. vidi. Amerikani. Molim. Evo me. Molim. Evo me, žica je tu. Sad ću ovako ostaviti, ne smijem. Nisam njemu za slikanje. Ja mislim da sam ja prebrojala Niste vi džabe šef od... Nisam ja. Oni su To su naziv. lopovi. Znači, Sad me izabrali. koliko ovdje ima
koliko imali 16 stanova? 14. Trebalo bi biti 14 stanara, ali nema. A da vas nešto pitam, ima li iko da radi od ovih 14 stanara, ima li iko da je u radnom odnosu? Mi se neka potrpimo na Haustorpa i 16 i 18 stanova i niko ne radi. Ima ovaj ovdje gospodin sa prvog kata, on radi. Znači, jedan radi. Jedan radi, ovaj ovdje privatno ima gore Hiva radi u sudu, ona je sad u Bugojni raspoređena. I eto to. A nekad je bilo u cijeloj Mahali, ko ne radi ima jedan milion. Nema u Stubištu prije oko pola 7 tuta iz Stubišta. Na posao se žuri. A sad ako ima djeca... Onda je bio i prometniji i uredniji Haustor. Znači, izjutra kad svi na posao, s posla. Mali čepak i veliki majstor. Nema od njoj, ali sad ću mi to da ti kažem. A mi to uzeti čepak, pa ću mi to nastaviti. Najvažnije je da on sad ne spadne. Mi smo njega sad smo mi njemu udarili poziciju. On sad ne može pobjeći. Mi to, evo zatvori. Svaka čast, majstor. Gledaj. Da ptica proleti, udarila bi glavom, mislila bi nema ništa. Mašala. Mali bujruma. Možete se. Ajde. Šta je to? Ne znam. Jesu to uščipci? Jesu s jajima ili bez jaja? Vidiš da ti domaći. Čekaj. Jel ti ovo nas nagrađuje što radimo ili podmićuješ da još bolje radi? Pa ne, ovo je ono od srca. Svaka čast da kaže. Vama hvala na ovom svemu što ste vi to uzeli u obzir, pa eto imali smo sreće da to kod mene se radi u mom Hausteru.